ubwo twagarwa tyo abanyuma y'akahumuro kaca k'abantu karabaho program Sisiimuka TV West twino mukuru Isaac hanuya nkaburijo kandi tugamba byizindi konka uramagwitu gwakashesha ka wese gwa murimo abo kuba binyi tuba tujyamira umuntu ayigira uko yatugumira ubundi uranguka waho and there are those people abo kushanga ngo imirimo yangire hatu mukatandika kudautinga nuwe kizubu ninge kizubu nemirimo but of course kwakoremo guhare maguru ya ati mutandika kurengo umuntu sana no atari material yo gukora. So how can we maintain that wese gwa amirimo abarebe ba TV West ni mbaramusya kandi ntusima ruhanga bwo kutugarukansa mbwenu uko kubareba umuramo gwerizoba n'ubwesugwa aza ubwesugwa n'ikintu cyangu umuntu akagira ngo akanagambe ikigambo cyo rujungure niza kukivunura nje muri nyankora akagira ngo before you are trusted ngo you are tried you are tested then you are trusted. So nchimanyisa no banzo jezubwa then babona kukwesiga. So obo bwesugwa obwe ngo bunkwenda nangwa turebe herizo waboko bwesugwa nato nuranka yitushitani ningense yorukuru batogine mu bwesugwa bwingi cyokoro umuntu wana uko kwika hantu washangaru nkibumba obanzo rubatayo kace kureba bitu narubato so nchimanyisa no jigeza kurera namazima narubataho tweto antuguruke mu furege twatucerbato. So ni ejo trust tujagambaho mbwenu kugira ngo obwesugwa aha mirimo yitu ya no murimo gw'abandi warukozesubwa ya no murimo gwo mu business no manyangu no yetaga obwesugwa obwesugwa obu kunkwa ni mbranda nguna asset ya maninga necho bugiga cyangu obwesugwa no muntu wasafutandika business utajini ako umuntu kwa kwana akwesiga ayecho kweta trade credit mwenu kwebintu ngogendo guze obuhotoro umwibazo ngancira kubereye bumpaka abantu bakagenda baza nko muduka z'abantu abarwamba guze ibintu bamba kwesiga nojo tine capital umuntu akwereze ibintu ogendo guzizo baryona umwazi mugaruzeze oyaweza. So nchimanyisa ngo trust ejo na asset already abo kuba umuntu kwebintu ukaguzo kiye cyawe ejo already na asset. Obutwetura umuntu yera high school umusiniya 1 bakatuma umwana irindazi irindazi rero twatugeta jemoni nyishko bobwire bamutumera irindazi kuri ya kantine ku reto mu dormitory hatwe no shaku yashikire yombweno imbera no ninge keri imbini njani ngana wakata kwesugwa yarukwate irindazi no mandi ine nshonda yaguma na rumaje mweni yarukoraje sako kungamwe yakachikoba imbeni yagera amabara watu mwena atoriya ko yarumureti muri yambuza honi wabura kwesugwa irindazi kuri hari kantine kuri isya kunu kandi bakwece kiringwa. So nchimanyisa obwesugwa okutumana kukunka n'ubwesugwa and trust by the way no brand bwe nizi nare ibintu byo kushanga ato nka TV West hati mu ruhabo bwesugwa bako abantu bamanya ngo kinde cyo barabahe baba ba advert nimija kujereka hati ni yejo brand kushanga mbwe ntina atakwetaga obwesugwa everywhere no bwesugwa wanoza kufuna nkibanja nkijo to ntugamba arabantu babahibanjo ushanga umuntu nakwibaza rutarse cyuwa bayida no ushanga tumuzuruza ujya ntubompira emitware 5 to kumbuzo tukanonde zacyo zimpa akano nyine mu bwesugwa muniza kuzigeranta niza kuzihoto hatumanya ati nchimanyisa ngo ayo akampere sente no manguna microfinance institutions no zakweze mpango tuzukugendera misingo y'imko wa mugamba bamwe binjira umaze gendera trust arara kushabe sente mukasheshe bakazubona shayishatu mu bank sezum kana arara kushaba kazubona ni janka wiki nabone ushanga baryaki aha bwese umwe n'ubwesugwa burahama ubwesugwa ye ayitwa abajyamira umwe yona yo korso ubone yaki ari cyo kwita delegation umuntu kusigera office imbusho umuntu takusigera office hatu wotari umwese umuntu tabasa kusigera office. So nyenda turebero muri yecu ubwesugwa no ya politics in source of power hari umuntu kushanga mbwe mbageranka atoka rega umuntu na yesimba wenka koko amahero si 1 ajangwa angu itonto esgogu no twesiga. So ubwesugwa nyenda tucimanye ngo nekintu cyango ahamerumo yabankahi
kongate kizwecho no kumaintaininga ece cyaye ko cyaragamba Mujurizi kunka kutwa kwasa kuzombwese ubwo ngado ufutwe sigira hansi ko ngutakaraga nyoni integateke ibyo nabyo nebyo n'ubwine byo bwiga mbe nicyo twenda tureberemo TV West tiremo mani kugira ngo egesa abantu ubwesugwa konka nubashimire kwesugwa okwesugwa yaba uyo muntu omuce owahansa rukosugwa yaba noye kosa yaba uryo yiguruwe no yitago ubwesugwa hano yakora umukama wa yahiguru nabo mwaza kugira ngo mutekemo ngwe mwaza kugira ngo ibintu bisindukwe nateba kubanza kugira trust stage yaba uryo wahansi niwe nonda kosugwa no ija kugira trust yaba uryo wa business ba customer kuza kwika kwesugwa no bateko kugira mu bwesugwa muri iwe hato muntu nushanga business yawo wafuruka warganka waza kuri kunka abantu bakuronda abo koka korejo brandi agera mu bwesugwa so ubwesugwa buryo umwe nabwita umukuraiza yes please aroho mbera iyo umuntu ari kubasa banaturamo yari kubasa kutakwikiriza kwesugwa not that you nko muntu natural rumbi konga kushanga ngo embera ne yanga aromushija akaba president wa America inyuma hwaho bakamwita Woodrow Wilson. Woodrow Wilson akagambira America yabagira ngo no man can worship God or have his neighbor on an empty stomach. Wahereza icyo kureberaho cyo musigazo batumeri indazi akija naryo na hati umumbere tura mara abantu abariya extremes abariya age mwena ariya hartezyo arho ekibaru kweta mbwenu nka self defense ushanga ngwe kinata chikozere nanye ni njiro kunabo mbweni nchikora to survive arho bundo bw'umuntu ari kubasa gukora ibintu konka habwembera that you should not judge him on. For instance, mwa banka mwana muhereza sente you assume automation no expecting ngo ibintu byora sente za kotoka umuntu naza kuhereza miliyoni 2 okwa kuteka teka ibyo kuraba mutakwenda kuma anzakwenda kuma of course that is not his tumuga konga atemir meyinduka ozakusanga you still want to pay the bank because you still want to maintain that but it is not maintainable. Finally umuntu ojiro kuwateganisibwa bwesibwa mabwaje but if you had a stable job sometimes career bero ni myezi mukaga no basana kujya twishe myezi mukaga nindi yacucashwe myezi kwatu clearing Nwaje to offsetting around ninga are set for me now karim konga bwembera ziriza abazize kuba ezibata kwenda kumanyabo because some of them bamba koranka robots hato shanga umuntu trust ya agenda konga twena ngo umwe n'umwe tumanye the circumstances that is created trust umwe tarebe kaje hato noreba ekintu cyurungi cyona cyo rwanarwa kandi tari kintu cyurungi cyone kitine kugeza suwe hati katurge nango no kuzumbanka hategesha wanguze sente zawe nahikayo embera hino kuyacikamo maybe banyiwe now trust of creating yo kubanza no communicating aho kwa kunko nangize Mujurizi nchaka niza kwe sente zawe kandi bwashesha ntazini umuntu wakwataka sima kafutera aho kangushobore nakwihomaso kana kugamba Mujurizi esente zawe kandi nanyo kuzubonera izoba konka ngizere kizubu kiti na kiti mbwenu ongumisirizo kache kandi onde plan B kandi onde ijowe atatine trust we ko kujumutera nese mutakujikwata na ija kujiyaho kana ija kureka mu masiko mwe noguma so trust hari mu challenges ndazinkwenda kwikiriza ntwikirizangana mutwine challenges konka ari umuntu wakwine challenges toka hikago umuntu mwe nakaba kunyagire ko sente zawe zenyine utagiye no bya bank kaje tkonka kuruga karakagera amazumo timbwe no bimbireho kunganyo ni mangu naija kugirata kunshashura ejo niyo trust ito ntumanyisa trust tukujambwe nono se bintu accurately apana
konka trust by the way ine challenges nyingi hazizo challenge kuza kwika kugira ngo bafuteke mu bwesugwa obwobwe hato no hitwenda tuyizire omumbere mbi no basaga umuto y'umwesugwa mbwene cyo kubanza cyabyona mu mbere mbe kuzaga umu y'umwesugwa communicating hataho nuho buzuba yiburi omuntu kora wa muteko mu masuku maybe kora waje tumwana we niza kushomesa niza kutwara ntari niza kutwara mu ishomero nke ryankaye konga kwiyakembera yine cyafuteganza so communicating no yakum family yo mujero tkonka nkaniza koreki konke cyakinde mesaneki so turonde cyo kugira kita kiza kuzarbi so communication ne kintu cyangwa munonga then challenge ndijo no shanga arabantu atakwesiga nabandi ahabwe barabireme nyuma atumaka nkugambere reka tuje wahamwezo kabati no hatoka hawo mwineshe mitwaro 20 ngozo gukora business yazinyaga waho ndijo yazinyaga hato ndijo no yakwiza yo mwesugwa ahabwo jya ngine kerabireho hati cyumuteganisa so mbwe no kugira obwesugwa tukugira ngo nekeragiro kwikiriza konka no creating omwe no futeka hweri izina kugira no mu mbere mbi n'abantu babemba kijuka ngwiwe okiryo mwesugwa kandi nyenda kushobora iki koko boshoborira umuntu uretse reka tuje kareka twekeze mbuke ya banka banks yabaze mpango yabakache yabaziya harimo abantu abakwamba manyankonka ogukara yatazine rizoba najya kwija araba rukwishikirayo kajya taza mutantere resumeri izoba hine kimbe nimbara tcyabaho konga mwe n'ubukitabaho mbaye nindeba ko nakigerenta okunakikora tikiraje ngo ino kwikiriza commitment konka obwesugwa no kugira ngo umuntu akwinemo masiko ngwe kimwikirizangana nimwiza kukikiriza then aricyo bakweto kwa avoiding temptation nacho ukashanga mbwe nonda kwisi yahare bigezo ategesha kabwe bizu byo munsi ijatu mujuruzi bakwe mitware ebiri ngo gitwara umutawuni hato kwera kwa avoiding ebe bije byigizo tware sento zisyo mutawuni hato bakwe sento kajutani iza umutwaro umwibazyo omumbere jeje never reaches no banozana zana na trust yawe and it is true aho kwa hato bakwe sente ngo zitware katugere ngo omuntu nasa kwe sente ngo zitware nkaniba iyo kuba abantu ogenda bajuta kambe ninda barawo mukibanyisa gusya hihe bigezo byo kuremesa obwesugwa so obwesugubwe nibo mukwenda twegesa abantu business nyingi z'abantu barikwekosa mwarebera aba MCs na ba artists ari abantu abine brand ezaza trust kunga inaba kwetambaga bakabura omuntu ajati nchakare nyoni za kwijana ngo mwe babari na ruboni aburaza ko kubura hantu hamwe tikira jokare nkatuje ngo utakuza kushikiriza kwakora wabura no communicating before hati cyo nchingwa nashobora abantu hati ko gumizamu no jero timbwenu nyowe kantore yo kampani iyo wa disappointing omuntu okubanza hati no wakabiro naija kuchimanya ngo yaba disappointed so aho ku building a trust harimo information cyo chamanya kunena ndi recent zubwa MC izo bariyembaga rya kandi maybe no shanga hino guno mukoro naramiza bwo munonga communicating no muntu before yo kumugaruza sente zuzu mugaruze konka nawe taka kwiye mu trust ate cyabe cyembera tu haro ibereze wagamba hata narwaza ndetse nkakaje warwaza umuzeyi warwaza izobere konko bari sente zabandi communicating jote nandi yo kwija konke kintu kitara kityagira kita cyabo so nukokwe okugira obwesugwa kunena nyire ebintu abitwantugambo mukasheshe so naniza kubuguza umwebazi mbikuretera konko umwebazi no shanga nakwaturwa hare ina kwaturwa inanje kuza kubuguruza so oshanganiza kubereta nchakari hate kora bereta nchakari utahira information iyo kimengo najya kubika ahoga no one betraying no gumumurarze attention so trust tikiragira ngo twino kwikiriza nyana mbashobora no kujya no mu mbere mbi nteke hembera nanyi iyo kujya konko umuntu no wera namangu nari yo muretere bintu yo mata nabireta mwe nagume namanya hati
eshayona nagirata nabireta aza abantu abukora bo mumbereze twantugamba naguma ine mu suspicion when suspicion ino mushijo mwaka tugira ngo akana aza kuburengera ahantu yaza kweza yajya ngo narwo mu bus park ngweno ngo mugiye byo congregation akara umuntu akabara mwibira bus park hamwe yatanga kumugeragera nsa ningugu nuwanyibira bus park ningugu nuwanyibira bus park nuwe yanyibira bus park so chumanyisa ngo umuntu akayize suspicion ngo abantu bona bari kurwo kwa boje no hibamwibira n'abashuma mwecere ngo suspicion na wije akamugera tukunga nyende ibanja akamugera tukunga no kora atogo umuncere akamugera tinikora bus park kurgira jo suspicion erabiro takuyamba hata nasa obutakuyamba then arechinde cyo kweta consistency niyo kushanga ekintu no kimenteye ninge kitwantugamba tunko bwesugwa consistency yo kushanga mbwenu no gumana operating yo mumbera mbwenu oyineri izina by the way obwesugwa ticharaje umunota yakuburyo umugiga ari abantu abatine sente kunka abantu nubabesiga kandi nebabesigana mununga kusingana bine sente haza okokera kureba bya roti manyima bya rubyo nyacabikibaho bakaba bisyo umuntu sente ze kibina ningezo boxi ito witakare nebine ebyente abantu bakaba bagenta abernabera hata bibicho babera bishato wawe bazubikize yarangwe mbera terije akatoro kakyabura agenda hata injimanyisa koro wabura inabanda bwayitoro mugisha next time people lose trust with time reka twumuroka cyemnonga twine Isaac hanuya kandi itizagumzamu bwanyuma kahumuroka cye program ni Sisiimuka okurindo bwesugwa ni kikuru abo kuba it's an asset ngo kwakigamba you can build on that and take off so nekintu kikuru munonga but how do we maintain it omumbera nkeji abantu bari barondeche bakwate fees teron obundi cyangwe but cyetagugumzamo tugeza katumuri tugari cyane twagaruka mu studio Vincent Mujurizi nyina Asaasira kandi turi tugamba kurindo wese nira kesho ngajya kumo wese ngatu bwanguhi it's not easy konka no kugeza echamani nyende kiturayege cyo kubanza mu bwesugwa yaba mu mbere mbiyabe nungi twino kwego communicating nico chamane kintu kwenda twegera izo mwene bolyo mu blanket yesherekere no manya evento no bibiri abana akamba ntebeza bo kwamba banjo mbank abo babizire kubanja kashohora akaganira na butakushana uri wabari bakagira akiyuka ebintu biri tubukushana tubukushana communication nico chamane babizire kubanja washohora aya nabona abantu nkiwe yoshono jango tubine mabanja washobora wabashobora koro ine misiri yawe kafa wajibereka kunkambwe n'inteka uburyo buta buti kandi bakurengeza aho izo batiwe urata kwata masumu oro wareta rwo bakiruka atumba mangu n'umunyaji proper bamangu tubachi wasa kugera ibinte bakwasa kugera ata umusaving so trust kintu by the chamane chebembizi nico cyo kurebera eza telecommunication companies kuzukubazi ineki zikuzakora nko mwebazyo zicommunicating ra customers bazo zibahandikira message kurugancha karenka shahina kuzasha 5 naza kuba hataro obuhereza ahabwa ABC so nchumanyisa nkoro yine bwano ndakora bikoreka ategesha muzuruzi wo dirompire katujerenka miliyoni ya kandi wanja uniye kwenda kumurikisa n'umwana hati wonje utinzo demande niza kumucisha umwana yo kurwabo rwa mukaga nareba ntakibasa kugira ngo ninza kuzubona nafutereresimu najya ntumwe n'umujurizi esente zawe urwo kubanza nubaso utazibona ahabo kuba hinemera abana megize leta ebiriho hatekera kubaho iyo norunda plan B kandi ugo muntu nuko yakora kubigonga no kubona umwesiga n'umungu go muntu esenze shayo najyaze leta konka omubi yachimanya Saturday yahunama Sunday waba prepared wagambara n'umwana ngo wazwara imande esumu yaziyaho kandi nura yabura
hatkuyabura hati obukura ngo abantu tubabayamba next time ahabwe iki yakora takofaye kugira ngo kuyambe next time no ngo abantu bine sento munju kandi zitarukora konka bwo futine abantu barayambereho ziguma ahubwo umuntu nayineka school fees ye yakwenda gushashura umwana ase abana kumwabamo hati bembaza kumurwa ko kwa kabiri muntu noshanga ine sento munju ukavuga muti yakwesiga ngo nyine ndabwe binte birabiro hateze senta gumazu bicire nobwe naza kushashura mbaza kumura konga ko je ngo harobwese ubwa tokarebera abantu mbakugira umuntu ragamba mutayo mazuma kwa kwambesiga sente mbwe nezo kumura siyo mwana nyokambe zukwiro zimpa ryari akumura haro gwira nyowe abantu bakaguze banja byabo abo bashomesa school fees so yesiga mutayo mujya nyowe kuri nyendo gumunshashure ubwire bwa semester y'abana abantu bakagure banje mu mjerejo abo bwese ubwo omuntu abatine cash konka kibanza nkigura miliyoni 3 kandi nyonyine semesters 3 zo mwana ezindi kwendo shomese so ezino zo kuzimpa kwa munana ezino zo kuzimpa kwa kabiri abantu abo bwese ubwo nanti bakagura ibintu byinji byabo hariho munywani wanje tinda mugambe no mugiga w'amano mu town hatitwe nkamanza kumureba 2015 akari mu kadukora umuntu mawusu mukamukamu umusasi we kyaryaho yakorengana ukakena bagiga bake ngwino bamwesiga bamura kandi mwana w'ubwesugo na nati bayido nato umwana w'umwesugo agakora nembaga nunje munonga akijora n'abantu bingi so ate kibakozere bagumamba muhira amasumu na za TV nakimbaza umuretera bakamye ngo kikuriye rondo umwanya yagubona agumamba muretera TVs bamureta za skuli byo ne yakora demand wabuza agarzayo kubahereza kuyajyaho yaramba mutera ngo twine plastics nazo twantwendo zijurota ozushuburi hati abantu batanga kumuronda in fact businesses zikaba nyinshi hati zayineka bo mugiga nkaye kaiza kumbugana navugeze moto kwezi zate koneze nyinshi kandi yo 2015 akaruku ko akwesugwa bakamba muronda akamba mutera mbwe mukushanga bitu no manye ko mbo byo ko muntu ngafutera nyine nangwe bintu byanje ni waguma no bintundira denye sento gumeno zimpa bwanyu hasa akabahereza even now kungata kana njeta atati ntandikire gukora business zezanje so obwesugwana asset ya man muno haza tukugira ngo mugezo challenge tukugira ngo akazi bahero konga kinagina ngere cyamanga bari bati best bege communication niyo tureta abantu batwa mu masuku communication mana no wasa ko umuntu arasa ko sente mujurizi zintwaro mu town obure kuzisyayo kwa kuzisya yabwembere zizwano gambe zigumere wano shohora maybe ne cyakubaho maybe bazi unga communicating ngene esente tenazisye chumanye yine cyamba ho kitana kiti so cyenda kizutwiri kungo beshuwa muniza kuzireza no wasuta muhano bwiri atogo umuntu namongo sente noza kuzigerota kuzitwara konke warayazukwa okagenda ukamuna okagerota cye okatorayo hatogo umuntu no kotaru muyayi bisenta ryamanya ngo uriyo muyayi kandi umuyayi proper so trust chamani ngo bwesugwa echo kuretero bwesugwa bwakuru muri iwe no communication koro ine business yawe ati nyana mashore koro ine business yawe ba customer bomba mangu nibakira kwija kuza kushuburaho ninga retso ine nka microfinance yawe abantu bine bwabo koro mangu torakorera izuba elyanchakari mwenu rarubagambira uko kintu cy'Afrikans rarubagambire wananda ku shopping anchakari ayizeri izuba okwenwe turi ku building a trust communicating n'abantu nubwe trust ragireta era kuri so ninjana mu kireba okushobora bakamanya ikiruhu nikikuru munonga okubura nikibi munonga abo ko umuntu nabata kine ho kutandikira nubwo akuba amashomero garoho abantu bona bareno bashomese zo mu mashomero ngo kugira ngo ubona akagenda fees what do? You keep communication on by the way hine misandemwe no shanga yine ko mwana batakubinga hishomera bwe nshongezo bajyanga konkwisha wo mwana ntumanya nkwakuzo nazire so hariko kubura bebuza ukatagashishwe katagamba taka communicating ngire takagizere so kirebeka kityo kiri kibi
So in whatever we do, by the way, not only in tumbyamabanja no mbindi abantu rosoroka ni kugira ngo when communication stops suspicion begins. So mwaba mtakugamba yomwe na hierarchy kandi ukwerarchyira ni kuite byasigara konga mwana mugamba everything is okay. So ninyesiga n'ikintu kikuru munonga Isaac agira kagamba kuwasigira bukutureba. Ekigambo cy'ingwaza kusigira abantu abo kutureba no kugira ngo obwese ubwobwe ne process baza kwika kwesiga konka no wakweretse uyu mukozi hine cyakubo noreba ngo torazo gukora tingira mukamawe koraho ine business nje cyane ingamba mwe obwese ubwo tikiragira umuntu uza kukiriza kongo bwese bwo kugira ngo kigambo cyawe kucira hinduke ukishoborere abo wokozere nabo ki endagana rero wana ukora otyo iwetegereza aza ku mwaka gumwe emyaka ebiri nujja kukora no ikora brand yitu tugamba nogera asset ejo abantu mbija kuronda omagopwa ni wabaronda yebare mnonga omukurayiza kababare kuja babare kwija niwe ugumire natureba tugumire hamwe kandi program ni kizagumira teka hwire ndira kuba tuzo mucege kindi echa bisisino egiye Sisiimuka nenda shesha katumuraha akora tebindi